Ino ni metha ya nteto ya weru thaa ithatu inkugwate ugeni na niwega nontu wa kuthura kurumira nteto cietu. Pere bururu ino ni mwe cia nteto iria tukubanganiritie. Koti ya Meru kunenkira njuri igambaria kuingirirwa kwa gavana wa Meru. Tongoria ya Meru na mawakiri kuruta ugambi ni itua ria koti kiri njuri. Akari kathangene mwanka mweriene kuandamana makienda kuthikirwa. Gikundi gia kurebwa kiugira mbu gavana Njuki mucii wa Chuka kuaranduka mbia cia obicini cia CDF. Koti ya Meru ninenkanirite gambare ya rwaria rwa kuingirwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri njuri ncheke kuringana na itua ria mugambithania Linus Kassan ni ati bunge ya Meru na gavana Mwangaza mabatere gwikinya mbere ya kanjo ya kurumau mbere ya Jumatano ya kiumia giki tarehe auke itua riri nirimeneretue ebunene MCA ma Meru na mumama wakiri ma Meru baria mamwe maugite janji onu ati kumenya wira wawe na guti koti ya nenkanira igamba kiri akuruma mugongo na wakiaria mugambi imanyara uria ni mutari wakirira wa gavana Kawira augite Meru nigi na rwaria rwangwataniro. Muthuri Muriuki atwambirie na ino. Nyuma ya mbunge ya Meru kwithorete rwaria na kurita gavana wa Meru gitira ya thatu na ni gavana Kawira Mwangaza na kinyire kotini ya Meru mbere mugambithania Linus Kasani nikenda kurigiria kwingwa kwawe na kiri gamba riri nandi mugambithania Kasani ethwa kirungika county assembly ya Meru kwithwa kiarire kwingatwa kwa gavana ntuku ya Ramisi Nthiru inda muna bubu auga ntuku enarua akethwa gita mpumi uragitite gamba riri na nandi mwerekera jirwa ejanire augire ati county assembly ya Meru amana gavana beteke kanjwa njuri ncheke nikenda bomba kuthabeka rande nabo na kwaririo ntububu irinjire mwe kugwatanira na mwerekera juri na ndiju mete uri nyime mwandiki mno kia makanjuri ncheke Wendy Ospat Murangiri kwethwa andikirite koti kukurukira wakili na Skimita akiwa na kwendeka mbarere rungikwa nikenda bunge ya Meru amuna gavana bakarande na kwaraniria na yo njuri koti na nitikania na njuri egwa njuri ya jana prayer number CND ya egwa njuri ikwethwa Mikas. Number 2, njuri ni teka rende goro na antu baba na both parties chirochite by tariki 31, that is by auke chia mori jojo baka rende goro na njuri pone edra boma ko resolve the dispute they have na njuri ya one biumia bithatu kuma narua kwethego fired outcome ya negotiations rikethirio kana mediation process kwethra gwikyo kironekana gikiega kana biaura kwande kuma court na yegwa ruinge ya batere ko deliver narua tariki 29 yo mikia mwanka tariki 20 cia mweri jujungi nguruki kuringana na wakili na Skimita augitewe atatetera utero assembly kana gavana iri ni njuri ncheke na kuguru kwende kona njuri ncheke na ndiko wakanya kakuthwe kiaririo ntububu decision yo tare uteno nda representa babari ndwan gavana kana county assembly wonde ari ndari nguge ni council of elders ya njuri ncheke na nyaunde mukuru wa njuri ncheke ni ndari njuri na nembingo ira njuri ritaga na I have seen some of their works they do. So today I'm very happy that at least their work is being recognized and appreciated in the legal system. So that now the attempt here to resolve dispute about impeachment, it's still advancing the governance. Because you are seeing, okay, what is the issue here? How can it be resolved? Of course, if it is not cannot be resolved, the court has the final answer at the end of the day. Na bubu wakili mugambi manyana ureno kinya moja nikirira kemanto jegi watho kingavana Meru augitiere kirariri niririega no turane kurina mwankanjuri ncheke bakarende nikenda bera koti kethira mbunge ya Meru egeta na mbere kwinga Kawira kanari kire antu bakuria ni ati njuri ncheke rejiria njuri ncheke tikayejira kayari okuma mbere no ntunirite ngugi umieri ire kana ethatu ngugire i president na report yao itiraumira no ntu president neteri amerisivu na announce ule kuga kwa uba pia tariki 31 ke njuri ncheke ni kaeja na further directions kana ura mantu jageta. In the meantime
court yugire manto ya go impeach Kawira na motion yere era rikoretwa nerunge kwa mwanka report ya Njuri Ncheke yume na Njuri Ncheke na baba ibyo bingi bitatu via kuthirania na rwalia rwa impeachment na bachoke ba file report court akiwa nandi ona kinya kethira mbunge chira ruthara kwenga gavana itibiri kuthithio uju magita kiuta tina watho kirira twita abuse of impeachment power uni ndona yaka county assembly iko abuse power ubai ya kuimpeacha governor ibabwire to mitumaira sparingly kana tika gita konde orera kwinaga issue watweke impeachment no solution impeachment yedo era resort ugere yenjere inge chionde chiare ma ligugeta impeachment nabo beta impeachment street utubonge bageretie ikyo gyotumo kuona nande kinya koti iri gwachoke nike Njuri Ncheke kenda Njuri Ncheke nayo ibuthikiria na yamba kulita report yoyo ne chokere to kotini na ingwetika report era Njuri Ncheke kaandika ekanga indi court ula manto ya impeachment yageta Ruterwa Meru moving forward. Antonio Naku wakiri Marius Maranya evo akiorotera mugambithani uju akigondobo na thithitini gutatena watho. I am really perturbed kana kuri arrangement ya no Justice Kasano of Meru agiri for the impeachment process ke Njuri Ncheke. Wambere that is a very wrong, it's a wrong decision. Nonto what the MCA is but address is a constitutional issue. If you look at Article 165 of the Constitution, where constitutional issues can only be handled, constitutional issues are handled only in the High Court. Not even the Majesty. The Majesty doesn't have power to handle constitutional issue. So the moment you refer a constitutional issue to another informal body, no more abdicate your role as a constitutional court. Bojaire Maranya ugite Njuri Ncheke yomba kwethweke wakanya ya kuthikira manto jege katiba. Judge about which address on matters that have been presented before him. Court itari party wiki discussion between the MCAs and the Njuri Ncheke and the president. So referring to a matter that was not before you or presented before you, it is handling some, it's considering extraneous issue. Referring a matter back to Njuri Ncheke, that is an issue that should even be undertaken on a disciplinary, the JSC should undertake it on a disciplinary issue. That is completely your role, and besides abdicating your role, you confer that role to another amorphous body. Na bojato nandi otuko tiomba kwa murati mbunge ya Meru amana gavana bete bakalende Njuri Ncheke ene bobongo babwiri gwetekanirio ntobobo. So I have ordered you with and before Njuri Ncheke udhikiro Njuri Ncheke nonto. It is voluntary. It is for the parties to volunteer to appear before Njuri Ncheke. Onto you handling it's an ADR, it's an ADR form, it's an alternative dispute resolution. Lakini are parties who want to appear before it. In a continue to Njuri Ncheke, if this party agree, it's a resolution between the two of us, our matter can be subjected to Njuri Ncheke. But usually it's a lot of issues, reconciliation, like it's the constitutional issue. Muthuri Murioki, Waro TV, Mutirejo Kangangi. Mwandiki munene wa kanjo ya Njuri Ncheke Josephat Murangiri augite ni magwatite tuaria koti ya Meru umundi na wiru na gitio kinene. Haruga ni gitio kinene emota Njuri kubewa wira umunene ta uyu ni koti indi bamwe na ugumu matina avinya ya kuthungira muntu maro arira okweberia gavana gitini na riu nonga koti yeterere inenkirwe riboti ya ngwataniro iria magakinyiria Rais Boniface Mongera atariri. Kanjo Njuri Ncheke gukurukira mwandiki omwe bono Josephat Murangiri ibogete kumenyekana bobwega bo batitayari burukwithiro bechire ngambara kobere gavana Karamu Mwangaza gitine kana impeachment jora koti ya Meru rekithiririe ntukwe narwa nonto jaja imantu jagi sheria kirero alero moko mona bona Murangiri gukurukira njire thimo neritende gurojo bato Njuri Ncheke tutikomenta mantu tekwete na njara wao tukuira kwina onda uma na to direct to rotument it. Now I stand is that the man to the county assembly. Jau tege tu. Non to man to the oversight. Oversight ja ku ja na man to criminality and what are you. Abatu zina winye ku the investigations. Don't do Njuri Ncheke kere bakunengero kazi nonga into civil.
mawakiri ba gavana Khaira Mwangaza batongeretwe Elias Mutuma kagiteneka uchulie gambarire ibaugera gitumi giki ne bakonda bunge kaunti Emero hedro ikirungi kanteto je kobere gavana Khaira Mwangaza gitene yukodro Rais Ruto nere kidhiria kanjo Njuri Ncheke kodro kigwathania kaunti Emero na kokoti wetikiri gambarenderia ikwagera Rais Ruto gitio Daira twanengero president kugwatania mwera matata ya daira ndani county executive na legislature na deputy governor yau tutiti na twathiria tweteredo submit ke president twathirie mantu jau and that is the state of the matter lakini koti ya tu direct ya tu atudivie batu turi Njuri Ncheke tuwasema ne tuwa moka tukarende guru twariye tumtumo araya kuroba kanjo Njuri Ncheke 13 amwa kuroba kanisa kuma kaunti Emero 10 mweri muthiru nya mweri jojo ibajo kire bimwe biri kudrobe karande kuruna kuthikira gavana Khaira Mwangaza munino gavana bar Mutuma Ntoithingia abunge wonde ba kaunti Emero mwana MCAs are bonde baita madina jao kirikaro mwanya na nyumeni akuroba shoka kuandika ripoti iraba kwe tayari na iberegire ta kudrobe munekire Rais Ruto kimegeke ripoti yeje no mugambithania Kasani erekithiriti akurobaba Pedro Benenkira koti bati uratu waikire report yetu president no tuwete ikote subject court report la Ndoshero TV kumaja kingine nekineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma ya itua ria koti ya Meru gukurukira mugambithania Linus Kassan kurungamia kuingirwa kwa gavana wa Meru ni bunge ya Meru riwatongoria na mawakiri mwanya ni maumiretie na kuonania kurega kwiganirwa kwao athomi makiuga matanegwa koti inenkanirite wira wao kiri akuruta Njuri Ncheke mutugikare na kumurika maugambi mwanya baria nkinyagia mawakiri mari egweta akenya maugite obutano no kairi ruling emwe very absurd ruling ekwonania njanjo buruka rumete into na ate kumbenya kwitha ntembe ate kumbenya kwangura miromo ni migambo ya MCA wa Bogeta West DMK ikiogorora no mo watongeria barabone ne kura kwanirwa kwao ni mwerekera jwa koti nene ya Meru jura juli twerukirwa narwa ni Justice Linus Kassan orungikite muswanda jwa jure bunge ya Meru jwa kuingatanga bana Mwangaza OBC muswanda jura jugwatiri ne monino wa mutongerwa baraba ingekire bunge ya Meru zipola kinya wikeneta ZDK akijurungi kamonkera ntareki 20 mweri Jwenana athi ya ruling 20 August ndi akaeja na cost na tomba weja na cost yegamba arafu oni nyathira ntathiria ro school buri nkomenyote ito Reu Justice Kassan ethira kere kitheria mbunge ya Meru na gavana Mwangaza baikinya ikire Njuri Ncheke bari na mawakiri baombere antareki 31 mweri Jo DMK yakimeneria tagararire bunene akiuga Njuri Ncheke tumba kugite gambaregi watho bwa gatiba na tomba gwita kwaraniria mberi Njuri Ncheke constitutional issues accountability na taumba kwaraniria mbere Njuri Ncheke na kawira andikite antu 111 office-ine issues icio nthe accused na chochi ananirwa Njuri Ncheke atakaire dispute personal kana dispute ye munda na DMK yaruga bokinya kethire gambarere tegiti bobwega bota mbunge ya Meru bakethira bakiathikira watho boburitirwe indi akiuga bagacho antaira cha witi na mbere na ngugi chao cha kubujanga bana Mwangaza na tunya kinya ruling ekethire absandi atia kana eri no puzi atia ate tukameathikira ja county assembly na tugacwa manuva ya ura tukenderea na ngugi cietu cia accountability ira tubati kuita turi assembly in as much as kawira na ugerio tumira court ku frustrate assembly na kurungika legislative body kuita ngugi ewe kingia tongeria mwanya bagi siasa na kinyama wakiri bedra bakirita uge boye gurwa mwerekera jokoti na rua wakiri daktari muthomi vyankoru ariuge gambarire regitro na njera ya ungumania gute na umana rekianda era rute rumwe na wemsi wa koroto mwenda kirenya ariuga turi na njanjuri na nduta mutongeria wa Meru akiorotithiria boku manena maite ja menge kirekira tasi kia watho
akiuga kireuge bwawe watho buno kabo batigutejanirwa. Mutongeri wa Baraka ikire mbunge ya Meru Mwende Ithire ariuga kiri nthiguru yetu ya Kenya mtu akarano kaithaga ntembe akiuria ntariki 20 mweri jwa mugwanja niri na akiuria thina cho tumiri bobo ebo kigena kya mwingi wamona kuna watho bwa kigatiba na kwenyangia obisi na buguitana na Njuri Ncheke. Kiri munini wa speaker wa mbunge ya Meru agatena Elias Murega ariuga rwanyirwa watho rubati kutharu kithikaira mukari na neba kwagite twara kote ariritirwe na arua inde neba kwenda kuthikirwa. Seneta wa Meru Kathuri Murungi na wariuga thini ndachiraringithitwe ni mbunge ya Meru chirari gutumira obisi na kigina kya mwingi buthuku netari thina ya ngwataniro gatigati kao akiuga koti no keko yukia watho bwa gatiba kiria tongeria barabathuri aroritie CJ Martha Koome agitikiria untu tabobo bwita na mbere. Kiri wakiri bari negweta Ahmed Nasir Abdullahi na Nelson Avi kinyabo bakionera kuria kunganirwa kwao bakiura na ya kioria ni koti nene ya Kenya kana ni koti ya Njuri Ncheke. Avi akiuga ateta Justice Kasani jaji akiuga njanji ni mtura wije na akathikira watho na aririe na arigara ni atia mandu ya dispute resolutions ya kwijira utio ja rombi na inene case mando yaja kwarirwi mwanya kabisa the substance of the motion. Kiri mutongeri wa LSK Faith Odhiambo ariuria watho bwa koti kethira ni murunga mojwa yoka na ni ungumania na kiri MC wa Goji West Mbioki ariuga wene mukuru wa Njuri Ncheke na netre karobion birabi atengi bya guchwa ngwataniro. Kiri kiathithitwe ni mutongeri wa Mugongo na kiri kiathithitwe ni munini wawe akiuga tongeria bwa Njuri Ncheke na bwa kanisa ni buborirwa bugachwethire gatigati kangaba na Mwangaza na tongeria barabathuri inde tigutonyera watho bwa kigatiba bwa mbunge na kwa Mbioki ariuga gutina mantu jegethire kiri muswanda jo kwingatangaba na Mwangaza gitene ni mantu jege watho bwa kigatiba na kwa ariuga Njuri etina watho bwa nteto eje buru na MC wa Bothugusi West Patrick Muthuri no ritie koti gitumie rungika muswanda jo kwingatangaba na Mwangaza akiuga bone kwathurana mainya akirunga matatongeria bangi kuga ejetengo gia Njuri Ncheke ara DMK yogite bakajukiria Justice Kasani tagaria tukamujukiria atua nonto citizens itwe irutha rwa kuandikira Judicial Service Commission ratu kuona judges are stepping out of their way kinya kuthia rulings itu thingata president cha Court of Appeal na Supreme Court kenda etwirarire judgment utuona kwetha tuketha twena imani na njanjio moving forward. Kiri Justice Kasani ariuga kiri miaka 20 thirite ari ngugina eje riri niregamba ritu ethirite agikabana nario. For my 20 years I've been in the judiciary, this is the most difficult case I've ever handled. And it's coming at a time when I was just appointed as a judge. But nevertheless, I really have to move on. I have to make a decision. No ukezi nene rede tuira kulema. Na kiri ugambi bwa mukarigito wa kiama kia nope wa Jamero Julius Bijewe. We need clarity at this point in time. Kutikeja gutuika Meru County eka county with anarchy, a county which you shall call Banana County. It's a critical moment in the judiciary to redeem itself. We are in trouble. Now we may reach a point watu kanatu tukomba gwitikia koti chetu ndene ya Meru. Bunge kere DMK yarugete kumakania gitarira rikajukwa kweberia mundu jore agweta kawira Mwangaza ariuga no mwankakana tio mata how long it will take kweberia mundu jore ajwe Meru jo mtu gucieta kawira Mwangaza Mwangaza, which is the completely opposite. It will matter how long. Kinya geta court kondanzi no kuthiuruka, we are still here. Eventually she will go.
kinya dance atia. She can buy time all she wants, but she will go. Keripotrante toshawero rea kwarietwa ni Mutugi Kare. Hata ukikanya tunogokia banini. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel ire na gintu kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turi na into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya midhemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha midhemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riungira ndwangisie to Nairobi Tasia Stage, Gate B, Fedha, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ni ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 mate ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 62 8199 kana 0740 22 9609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Hatuthina mbere ya Karima Kathangene mwanka mweri enentereshi ya Kathatene wa ndini ya njia Egembe Central ni maandamanite nontu wa kuthukanga kwa barabara cia ntereinu makimenagiria gavana wa Meru ni kumateshaneria na kinyagia kurega kumabingeria mawirane ni mashokete mameneria itagaria ria koti makiugaga matikwenda mauntu manjuri ncheke na muswanda wa kweberia Kawira Mwangaza no baterie kuthina mbere. Marion Karugi atubeshio. Maandamano ya Kariba Kathatene njia Egembe Central. Yetumikio kia kuandamana na kuinga barabara nene ya Maua wita Meru ni kiraba kuwa gavana Kawira Mwangaza na terete buru kubenjira barabara ya Kathatene wita Mwirie ni kimatharao na umitia teri-terine. Bakiaria akariba bojurine muthuro bariwati barabara iwake maturene barabara cionthe itikilekirika na nonto boitumike bariwa bati umwenda ringi ya gavana Meru. Twandamanite ntigweru ari Kawira kutanguira tuta alumni electricity work ngenjireye Kawira ambire kuonje na kwa Kathatene na batua tukulalamika Kawira nonto kwa kwethira barabara cietu area cionthe ni iraire marinya ibuo nto bona tuingete barabara no mweriene irenjero athoku buru alaika binya keri orera kari bana inyo ekinya umeta wetete nyatoka buyo tire alafu batu yondoto reana o twenjenzi batu tokumiamno batu nyana betu baraeruma kaera na ane batu totomo support kabisa na ane na na kiringarira cionekete kuna watho bwa Kariba na witira barabarene baingite bone bo basemanitie nabo. Kathatene tuthuricana imwe Kawira aranjira njira raire o mu wake etio gelega na nyegerio orere kari mbere yantu imu bagora ende Kawira owe na we nyanzo no anete thayo ngewo kwa ana beto na toka mata tukiende sukuru kwa yana to bakelia batekelia itwabare nyamande buti nontwara bosumbeka kwa mwana akausumbeka kwa kwa njera nono ntuiba nano geta batone turantu wajinga sana muntu akaya kalema barabara oba mundra ngerere ni oba mundra ni bamenerete talira koti ya Meru kunenkanira yambare ya kuingata gavanetine kirenjori ncheke akariba bakiwa batathurire njori ncheke ni MCS batarire njori twebera bakire tenjori tarire Kawira ni antuba ba Meru county bathurire Kawira tenjori ncheke baba twetaniria boni ma MCS yara kwa tue njori eteke constitutional njori human never deal with them appropriate of that one na batu to this century but you to work according to constitution because why but we njori ya tare Kawira ndagora Kawira baba mwete kure iwana insiti njori na batu to athawi kanisa ndia athawi kintu gito njori ogwa batu kintu Kawira baba etego bwezi aba etego baita ngirende agiba so mwana insi akua timanto hotweka njori etwala Nkiripotera Weru TV kuma Kathatene wodine njia Egembe Central Bito Marion Karugi wa Kinyua. Asiasa mwanya nimeumiretie kumeneria gavana wa Meru Kirimaunto mwanya ni baria mubunge wa Tigania East Poro Abori augite no mwanka gavana uyu enuke na nimiarionekanite kuthuria atongoria mamengi kirimushemanio urora intirisia athirurujini na mwagwati mbaru mama nimuonekanire gucokia migui Kirimporo na mantiri na kuga migambo ya kaende Teankoma. Dennis Mugendi atonie Bukurari. Mubunge wa Tigania East Poro Abori akinyenie na atongiria bangi musemanio jwa ikundi bya mungano ntereni isia Egembe jakuma ntiri ure ni musiasa ethiritwe ari mustarane jwa mbere kuregana na utongiria bwa gavana Kawira Mwangaza erite kyuthano giki ati Kawira niwe atumite kwagia wagagia bokaria mono wamba bwa ndethia kuombikana kinya ng'ombe iria arithagia ja gavana ni iria ciagwa miena iji waziri munya hai gavana Meru na na moye ta conservative askari bale amesinga na bale na ngare no bona utengo umeshija watu kwenu
oteango beto bakuya no kwae na askari mirongo etato batureni kokanyama madam ikubiranto boko begembe nothi iyakakawera ng'ombe ira bakoreria morea iyaka icio cia waeta kura ureterera yathuka muno embe na ng'ombe ciaenda nato bakwa ikawera ocunanira askari bageku nawe mpuru wa buri nongerete na kuga niwe kiroria wa uma na uroria bwawe ni ati ngavana Kawira gakana na nthiomi ciawe cia kabati ni cia nkoma maandiko kwa kaende setani igaeka kaende kabati ni setani na maandiko ya kwa romance iromance kuwa kaende kabati ni maandiko ya seta lugwe uwe kaende kabati ni romance ate wana nkendo gwe undi kirodia kia uma na otimu tunge waria ngayuku na mporomisha anto bana nebo ndonga kibabu na otimu ndo wanane ali akwana kinya wale gaja indabiririe ndawure tonya atonya wale makutezi ngekurusie tu cha Nyambete na Meru County ndure wane wadaja lakini tendo na tirumi pokunuke motele mpala etikalulu na maromba tukuinike enyango itamufa nangirile na unakurulia ngai karungwa yele na mnaketa kurangu ngai karungwa mote ngwata buka akaulenge amen imigambo mutongeri wikundi bibia muungano Joyce Kawira bali na Eunice Kalingu mutumwa wa ngavana baregene nayo na kuga uma buria burione ati atongeria baba kurwa na ngavana ni ubia bakwendi kunyire na mbeza cia Meru na icio nteto ngavana Kawira ati kwenda kabati kama bwana asifiwe na hata tuwa ndio anashika kama na tibora uganga bwana ukumete na tekiwa bwana asifiwe na tena akako kule na kabati totora kuwa kabati bwana asifiwe ona kinyati ya nia gala baba ndio mamia tiba uganga kabati kaende igwa yako ya jamu ngana na kuwa totiwa tikwa kabati toruwa kabati mbele ya mama gotora kwenda kuna kitu kama hiyo tena hii kundine peleka kwa chama ikiacha kikundine hapo baba indike lakini manzo yote indika wenga yune ngo bakwende kore ndoro kwenda mkongo kana ne akwenda kuinde ene makosa mama ina yale toandikite proposal ikundi bia to bia muungano international group na woni ni ngwa ini taitirie na ofisi ne gavana na otebio to ona ogo ngo koromba nande kedani ibo ya jana kenda maoni ekenda kini bani bakinyerere nande aito shugurikiro yo no oni ni ngwa ini mureti na ndane ngera wasiri ora wita warieti temeina ya orere ko nande ukeba ogori na ori atotebie utigotwira tezo kuona makidio pesa watongete Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, Kaunti ya Meru. Gikundi kimwe gya akarima chuka nikithiite mwanka obisini cia CDF chuka kuria marebu mbia iremeretwo makaribwa maugira mbu gavana Muthomi Njuki ntuku iria rais ariungite kaunti ya Tharaka Nithi kiumia kithiru. Gikundi giki riuga giekiritwe wirane wa kuribwa ngiri imwe o muntu indi manenkirwa shiringi 100 akina rais akuthie maria mabanganitie mamaboreria thimu. Samuel Gaishima atubesio. Akariba bakuma wadi mwanya cha sub-county ya Chuka North na Chuka South baithiranite akubina obichi ya CDF muchi wa Chuka wetia kiraba kugana kiyago iraba iranirwe no obichi ya mubunge Patrick Munene kagita kandiunga ya rais William Ruto kiumia kithiru kaunti no bariuga bapeto kibarua ya kugira gavana Muthomi Njuki araba kuga ibaru tire wirenu iraba petwe ende mwankagu bationete mari machiringi ngiri
Mwangi wa Kiraumwe tabura bairitwe. Nitwaberwe wira muthenya wa Thursday ni ofisi ya Munjumbe twerwa taketirwa nkinya andu mara matikaria na twauga na twaruta wira ofisi ya mweshimiwa gwatuika ntukwenu tukaribagwa wa muntu 1,000 kana tebu andu metu twerwa tukanengagirwa wa muntu 1,000 twarikia kuruta wira na buta kuruta wira kinya thaino tio gutege nto twonire muthenya wa Thursday nyune na ringirwe thimu nikiende nerwa ati tuthie twetie kibubua ngavana ageria kwaria tukamugiriria tukimwitaga mwei na atwira kuma au agatunengera wa muntu 1,000 na nibu twaruthire na niu kwanza natinda muno kiendega ntunga tungire na nkari atwira nkinya tutikareke ngavana aria pau ni patwe nkakaria male na president na nibu twaruthire antu meto ni kana ni mwatu nenkerete na muntu ageragia kuthie no gukunda ikombe gya cekerwa president gasetendege gasisete kwanza tukarumani kibaroni ndege cio ni bakwa ni mantu metu twanenkerwa ciringi igana na makiumane matonetie ngari ire mbeca ire mbunja ire ngari ni mbuthini bariuga kwombeka ukaigua kwaga mari kwago kwa umanirie na gavana Njuki kuona kanya ga kwaria warira bairitwe bamugire mwanka atikone kanya buru twerwo twareka muntu ungiaria tutiribwa na etwaugirira muthomi bura tweritwe kandiria uwezo wetu the last minute tukurikia wira macokire maboria thimu ni uma waringa thimu ite kuthie ni mantu metu leule nimbie gutuma witikia muntu lakini the last minute ya kuruga so tafadhali akietu twerwa nkinyagia ngavana tumwite mwei tutamwitire mwei ofisi ya Munjumbe ni tunenkere akietu pale twirite tuse kibalo nu twatulita tutigakinyo ofisi nyeke tuse kibalo ni twa support twamwetera matigusa tebu twaruthire na muthenya wa munthi twauga ni tusaba banu twathie balo ofisi nyake kakauga ni mandamano tuthiete atwetere thigari twekirwe tiangas twauga ni tusa na ni mbia cietu tukwenda na ukikombe cia cia ncobi na njeciele njacie na cowete bakube kwenda kung'era ni umanjeci indi barenda obichino ya mubunge Patrick Munene ibaingirie wirane babare mbiaira itigere batabarite gavana runga makwaria ni twamwitire kibisi bura tweritwe na tura tutikareke aria riu ni mbia cietu tukwenda project gutio twetirwa akakwenda turuthatia muntu agenda gakagurirwa kegiciere ngirie kathira nicio tu nibu tweritwe wira ni twarutire kura gutinda tucurirwa ni mbura magumoni twarutire wira utikubua na nkinya thaino ni katwe na muthuro na ni mumbunge wetu lakini ukigwa the last minute alonile aturuthire matharau tafadhali haki yetu ndio tunaomba itendeke nkuruki bari na kiugo kiri gavana Muthomi Njuki nyugangwira gavana pole sana nuntu tu tutaro na mabitia mangavana nikatoro twe muchenge gavana pole sana tuga twali atume tutai na thina negwe na ni tukwenda tatu tukanenkerwa ngiri tuchugitie kwaraniria na obichino ya mubunge Patrick Munene barabaregete kwariria ndeto ino nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu umuthi naruguritie murandi wa gwankania gita thokoni ya Gachugini wa ndini ya Nkondi makiaria akari ni maugite mena mawatuma mengi nkuruki indi atongoria mao ni matikumaririkana Polo Kabithi ataririe mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu orakiariria gurura ndionga cia rais wa nthiguru Dr. William Ruto kaunti ya Tharaka Nithi kimya kithiru naugite rais gutire mirandi atiga kuinjori ba mubenderete nontu bakuringa kure ya kuregana na finance bill atheria baba aringire yes lakini barugama nani bogibyo bamberie ndingeno na ndaringano ni bogankaria bora bombugera mbukuma kathora bwarega toya kathora primary bwarega toya marimanti yani president arende gorweno mutongoria gwenwe kagorera anto nchobi akwanto mbasi cionde garako tiembasi yare chukuru na marori mene otie bikibiki yare thokoni cionde cia kamatwa boya marimanti ko mbugera mbu boko ya bwarega Liwali na population yanto karibu 20,000 wayo kianto vefte wakera nkareni anto 19,900 cia 950 bati gwako baba bonka baga mbasi ni ato ronka abuna to wakwanto 50 wa mtu amutema ngiri aya kugera mwaro mwindu anto 50 bonko liwondi mbasi yankondi anto mbasi ya miomponi anto mbasi ya mokodhimande mbasi ya kadhanga cheni kera mbasi marimantu kugera mwaro mwindu mbu lakini bo gano to bwarera bo gatweno bora thari mobai
Susani aretio kumuthenya kwe mtheri thokoni agacugini arahambera tira rutha gwa buri kuthokoni ni agacugini nombire kuthokera dispensary agacugini na itangire kwiga roje ire tanjire akuthiria kinyamara kira kithiritwe kiri cibitari-ini ino kia gwagia bwaroje ndosi wa kwamba andekire nditwa kuraninka wana morugu tukomocokeria saka na sandaka kana toma enda wana nyoka musara kwa kandi kore gatangi ndete ara dabo kunda turagwa tukagitata bokamere na njara ile ndarubu kathamba njara kana tibu igwara kurugoregia murandi wa kunyagia matakire tuthoko tura tunini kaunti-ini ya Tharaka Nithi aragita kia mbere kiombiro kwinjirwa na kutharariria karia baba thoko ino ya Gacugini inyarera ile kiro stima no togacokeria na stima na nyore na stima so ndio ntikwenda bitira kando nare bogetagera Kenya Power ye na MP ya kera stima bantu ara kande tegitaki gitagata kibo murekagere nakakinya stima irogo le muchiora utestima nwambi tukathiuruka kaunti yonde ninga gwirekaire antu bandike request tukene nkagera tumake stwato ninto totena stima na murandi huwa konenkanira getake tumake toto testima nda emdo ko chironchera Gacugini market kereria tukathira undi ingi kaire monga tuhakikishe kwamba kura wentumani tugetera mbira president atigire Tharaka na Tharaka Nithi yonde atigire 500 million the entire county na kuganikanya 500 million county yonde augire Tharaka atiga million magana maere so tugetagera siyaga ente matu watu mumurekagira kidogo na wakiraka market kidogo karana gata yabo korwa tunyamo kidogo yabo tugere twere yabo inageli kutoka beba murekire kiripotera Uru TV kumantere Tharaka mbito Paul Ogwakabethe Gikundi kimwe na rietwa Linda Jamii riu ni kwendekithia garo ya Rais Nairobi Teo State House na garo cionthe cia Rais Kenya na rietwa State Lodges ciandikithwe ngatheti-ini ya thirikari na kurutwa ta mici iria inaukaria umunene nikenda kiumia kituthiite kiri maandamano ma Gen Z na Kenya makumeneria wathani wa Rais Ruto mathungira ku matikuriirwa akiaria mutongoria wa gikundi iki Professor Fred Ogola augite kwithirwa ntere imwe cia Kenya cina ukaria munene ni kwima Kenya kioto kia kuandamana abo makwenda Kulingana na watho bwandi-ini ya Kenya, garo nene ya Rais na garo ingi nini kiri kaunti ngurani ni imwe jijikaro ile inengeretwo ikaria munene na kwithirwa ikimenyerwa na inya nene na ona kethirwa Kenya ni betikagirwo kinya mateta mao bunge ni nene na obisi ningi ja thirikari bubotethithikaga kiri garo ja Rais ngurani kiama kia gutetera gioto kia mwingita kio Linda Jamii riu ni kithite kotini gikiendaga watho bubu gucinsua na Kenya kwambira gutikirwa kinya mateta mao garo ni ja Rais ngurani ilio garo ni nene hamwe ja Nairobi na ile ingite ya Kisumu, Sagana amwe na Mombasa. Kulingana na Professor Fred Ogola mwambili wa Linda Jamii kuingira Kenya bata kinya garo ni ya Rais kinginang'inani kia mainya mathirikari ni kinyume na watho na Kenya babatele kuwa kanya ukinya matata mao mbele ya Rais William Ruto. Mambo ya protected area ilikuwa wakati wa ukoloni ambaye mwenye sio Mkenya alikuwa anaishi ndani ya Kenya akitutawala. Kwa hivyo alikuwa anataka hiyo protected area. Lakini sasa Mkenya mwenzetu anaishi hapo. Rais ni symbol of unity kwa wananchi wote. Kwa hivyo penye Rais anaishi haifai iwe place keep off. Inafaa iwe open door policy penye unaweza peleka petition yako na uwasiliane na Rais umpatie. Kwa hivyo tunataka Rais na wananchi wawe wako na friend relationship ambao wanaweza peleka petition. Kama Rais enyewe ni symbol of unity, mbona kwa ofisi yake inasemekana ukipita unakiuka haki? Professor Fred Ogola akiuga kethira boboka thithika Gen Z babatele gwetikirwa gukinyaga roni ya Rais tariki 8 mweri tuthiete ntukwira Gen Z babanganite maandamano makulegana na utongoria bwa Rais William Ruto. Kwa hivyo tunatarajia kabla siku ishe tutakuwa tushapata direction, kwa sababu tunataka kwenda kupeleka petition kesho na pia tunataka kupeleka hiyo petition 8 tarehe 8 mwezi wa 8 ambao is the mother of all demonstration. Nataka kufanya preparation ili ifika 8 iwe tushapata clear code direction vile inafaa iwe conducted. La sivyo
tutaenda sasa kwa nguvu, kwa sababu kama koti haiwezi kutupatia haki yetu, ni nani atatupatia haki yetu? Amono Professor Fred Ogola ni amenerete Rais William Ruto no ntuba gutara tongore babandinde gani na thirikari kirikanjwa ya mawaziri giutate na wirigiro bwa Gen Z. Gen Zs na millennials, yes, mimi ni millennial, hao ni Gen Zs, they are our younger brothers. Kwa hivyo tunaona kama wako determined, kwa sababu hawajaridhika na mambo ya serikali ya mseto, hawajaridhika hata kamwe, hata mimi sijaridhika. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Na wega nuntu akona kanya kurumira ntito cietu muthenya wa omondi nkwendere utuko omwega mwananire wetu wa mathithio tuko monde harai Maureen Kirimi.